Moi ben, non se me movan aí que os necesitamos a todos. O primeiro de todo, Peix 2, moitísimas grazas por estar aquí. Hai que mandarlle un bico, dixéronme, a Noa e Irene, que non puderon vir, señor doctor, porque resulta que estaban malitas. Entón hai que mandarlle Irene, Noa, moi ben. E que saiban que o 11 de marzo eles organizan un festival folclórico. Eles Peix 2 con os grupos Tromentelo e Arma Danzas. De ali, de todos de Cangas, do Morrazo. Felicidades.